Patala whātu a Samoa lau Samoa Entertainment TV mai apia nei ko iaso. E toi usu ia ile fono mua nei to sanga al pal mene le so. Mol whaatala no ino lana tala o tupe whaasu soa. Manisi umata upuna tu ua mai na fontanga o to sanga talwai. O le fontanga fo ile al pal mene. O le afa awawe lava na awa noa no fo e lima. Sa masani ona no fo ia mai le amatanga e ia whaipule o le HRPP. E ei fo ino foa o le fas o le awa noa ai le fono al pal mene o le so. E a fia ile fionga al pala mia, a fionga fia mena o mimta afa ma le fionga al faipule le tinu uen so o yalo. Ua maua mai tala ua faa solo ina manuia la si inga ngase i New Zealand. Ai o le fontanga ile so ma le taita inga o le malo o lo oi au pelea o le fionga le sui pala mia, fionga tuala Iosefo Bonifacio. Ai nisi o tala, e sa paanga o le lipoti fa al tausanga iu Leilua o lua tasi i ayuni lua o lua, ale komisio toe fuata ina o tulafono a Samoa. Ilana whaatal noanga a mata o tulafono mo le puipuinga lautele o le asolusul fao yuni lua o lua tasi. Na tau lima ai el komisio tal sanga mai le fau a malo au whaatasi po le UNDP mo mta upu tal puipuinga lautele ina ietu ina atu sa wha malamalamanga. Ma se fautuanga in tulafono tala whengai mo le puipuinga lautele i Samoa. Na mata whaatal noanga ile aso iwo au kurso lua o lua tasi mwha manino ai el pul whaatonu. Le whaanga solonga, o le toe fuata inga tulafono e maiso tal sanga mamta upu, e tu ina mai mo se ilo ngal komisi. Na whailo manino ai, e le o yaini ase ta te tele tala whianga i Samoa, ua whaata oto, e taula ai iai pui ngalau tele, ina ia mauti noa le i ato o tolon whaatino ina. Sa wha mawina fuil nei tal sanga o sa ngalwenga whaatino wha au popo, male tal tununga e ono tapena se tu unga o ngalwenga whaatino, ma tu ina atuai, mo le whaamao ni ngā le pāle mia ka peneta po le ofisa o le loia sili. E le tauli maina pena tā pena foi se tuunga o ngā ruenga whaatino. Ma e le avea ele nā ngā ruenga o se poloketi mo se iloilonga atoa e peo na lipotia. I le lipoti leva le whaamaunga mo le taliaina o loia i le sosa ieta loia Samoa. O lo whaawawai peo na o fuatu el komisi fisosoani so enga mau ili lenga. Pe atu la imaini awa noia na ngā ruenga ile aso ma le aso o stasio iamta upuna whai iai tāpenanga o pepa uru whale. Mo sui su e whaal tula fono al komisi i a yuni lua o lua. Le na whao ngā le pule whaatonu. Le awala e la ngā ai nisi umta upu i pepa mwha maumonga tāla whia ngai. Mo le sosa ieti a loia Samoa ilo mwha manino. E tu sai mal tula fono loia mwhainga wha loia. Lua o sulfa. Ma tula fono wha foe. Alfa amsinonga mawalunga. Na iyo eina. Matalia, el whailau tusel sosa i e te whautuanga na tu inatu. O toi whaasalawa nei el pulenga o tangata whaingarwe ngā le malo le Pisasi Public Service Commission. Le avano whaingarwe ngā le ofisilum tangarwe ngā tiute matupe maua. O le masino novema lua olua tasina avano a ilno fall ofisili peitai. Na whaawau mai lava le sunga mata feo avalisa viali fautoli se iau mai a februari lua olua lua. Se fulu whaama sina mulmuliane, o lo whaawau lava no whea wa i sui ofisa sili mtanga luenga, i le tō whinga ofisa sili. E o mai a au kurso lua o lua utoi whaatali le awanoa, o na o whaatonunga mai ka peneta e so tanga i se fufuanga mo sui ngai le ofisa o tiute ma la fonga. E peo na ripatia ia iuni o le tō sanga taluai, na whaasalala wai el MCR po mtanga luenga o tiute ma tupe maua, se awanoa mo le o nanga wha Human Resource Consultancy. E na te whaia se fua whaatau malmata i tu wino le whaatinonga o ngā luenga, pe a tu USS le mta ngā luenga o tiutem tupe maua. E pe on whaamau ni aia ka peneta ilana whaka lua o tolu. O le fufuanga malo e tu USS le mta ngā luenga o iei nei il tiute mai tupe maua, ina ia lua i tu tino SS se whainga una i aile a to tō o onanga, ae o me to tia si tia ai tūlanga tautamau a inga peitai. O le whaasalaunga al Pisasi mo stasi whainga luenga le awanoa ofisa sinum tanga luenga tiutem tupe maua e whaangata le aso tolu Februari. O le tongi o CEO e le val se laulua tasi afe ma le se laulua lima afe tala al tausanga. Na amata mel whaipule o le tu malo ale ipata i tupai lunga fui awa sulu i malo amatanga e le whaatalanoanga le tupe whaasoa le mauta i le tai au. Ma ia te talo ai se fsosoani mo ngase whaamamatoto mai le tui sa e atu o le motu, pe le i tāl whenga iai o na avantu se whaamama il whalma i lalo manu. E ui lava ale i pata i tūpā i lunga lo iei whalma i lalo manu.
Ia e talitonu le falemai lea o loo service atoa ia le ipata tupā i lalo a le ipata i tupā i lunga ia faasolo atua ia le pā ma lo tufaga ia faapea foʻi nisi o vaega o falealili o loo tau le lata mai ae o le tatalo atu ma le agaga faaloalo ia o loo tagisā mai lava nai tamā ma tinā matutua ia tulaga lea sa tatalo atu ai pe le ono faaogāiga le extension lea isi tulaga foʻi le o sina masini ia ua lava le vaega lea le faamamatoto le dialysis foʻi le mo i latou o le tulaga o loo i ai a mawhaina le extension fou lea ia tu atu e se masini se tasi ia atonu foʻi o lea ua fai le residence e nofo ai le fomaʻi ia ua te vaai le ata o le fale lea ia pe tolu e potu moe ia ai ma se technician foʻi le fesoasoani i nurses ia i le faagaioiga ma le tulaga o le o masini nei ia ua Talil Minister tanga ngol soifua maloloina valasi tonga manga tafito sele i tūlanga o iai i le nāma na onga i le taiminei. O silfia lau whionga whaipule e le o iai se vaenga o le tala tupe i lalo soifua maloloina. Ae o le taua o le tali ia masao noa lo tele. Ia whato a whaul fale le kato fale fou o whatungako. I le masina tene la susuiva. Ia sa mana ia no fonga ia fai mai voi ni sui ile o atoto ai mo toa o la tau sanga ia auto uma fai pule tau fai e se utemi e te asia i tato metro tino ia mai sila tau wai o mon tala no man tua fo ia le pension avese se no fo tua o se masini fa pe ia ngoa mal sa ia ma su e atili ma train le le tanga te fatino Peta iwi ina le eise tu pepe nsao nol Minister ai lo ia fautua ina le talo sanga o tangata mol whaatinonga o ia ngā luenga. O lea ua, o nisi whaasalalunga o tātou tentas ni. Ia tasi a kampani o talo sanga le e tentas sport, whapulmuri. Ia sila fia umai Samoa. Ia tau mwhai e tu mai talo sanga po e lava e fia talo sanga i wha le ia o whale mai. E me sifo i whale o nipo. Al te lea o mea ia tasi a mea. Ala leo whaasalau pepa ma TV. Tau whai na ia. Whaatai e le. Te whono le board mo le. Kumit whapot. Tu leo ila e na. Le aise tupe. O tau sirisila ne le tala tupe mo soifu. Alo le le ia. Tau whai ka. Alo o whaasoa soa le. Selin. Ia le me tau ale. Atonu o la sirisila ne le aise tupe le. Soifu maloi na tala tupe. E na ole tue lau ngaisis. O mai ai nei na tutusi le ta ia lai lima ta ita ina inga luenga whai whaatasi. A tu stala Samoa ma leu whai ngā luenga le whono mal pālemene. O le aunga o le ta iala ina ia fuam whaatontonu iai whaupunga le au whaasalau. I mata upo whaatala no al pālemene ai o ana ngā luenga whaasolo ma le awa iatu i tono le mauta. Ai o le whaatala no ino whai pule o le mauta. Ma le si o manga o le loto ai tia whau e anga wa ain whaatala no anga. Ma le toi whaasalau ino ana mata upuna lote ai le whono. Ai mai so le trai mea o ai on whaasalau. O le nei tusi ta iala mo tustala ma le au whainga ruenga le whono. Na whaatupe le ale malo Australia mo lan polkalame whaapitua mo le atina ina ofisa whaasalau le Pasifika le Pacmas. O ta ue le suyo le Pacmas i Samoa le sunga autanga vai atu manuvao ngalu malamana tipi. O le amtanga o le vai o Sene, e taunu uai se au malanga o suyo le polkalame so soani Australia. E whaiani whailo inga mai tutino umolo ngā lue. Ma tautua i au onanga tau so ta inga mwhaasalau ngai. Wha manino le laasanga wha po le phase 4 o le fsosani mo le nei tau sanga ma awai foi i le wha laulo ino le tusita iala. Ai tātou tala wha awau li sauni atu mo le aewa o ngā malo ma o ngatuma o tile so no februari. Pe tai o nisi o tāpananga o lo tulimata ia pea il pulenga mtanga alwenga o ngata longa maanga nuu. E pe on sauno ia ile fionga le whaaton silo mtanga alwenga. Ai au Chris Hazelman na watato fsilingi ai awala o le afa au o tuai mta upu i whanawa o ngai wha au popo ia o ngai to tonu o potu e pe na masani ai. O la afa au pena ia nisi o au nanga pena iai teimile na whaile lockdown. Wha o ngā le TV, wha o ngā whaile le social media, le Facebook page. Ia afa pe wa misil waseng, a lewa wa manga pre-record, e toi wha o ilo le tulanga lea. However, ele dau vese ai le nau ana mtanga luenga ma le nau o uluao tu mau pel face to face ta tonu ele se fa ia o mai le finau e fa tino ala na ia luenga tu tonu le potuao le fionga fa ton silum tanga luenga wa onga le sunga e au
Inisi o tala lo numero silia lava tangata nu o Samoa tu to tasi o nofo faatula fono pe nofo mawai tonu Amerika Samoa. E ono palo tai na tangata nu Samoa le filifilinga o fai pule o fai ngā malo Amerika Samoa pe a fai e pasia lan tula fono po nta upu e lona maota o lo tau ilo nei pe a fai e pasia namta upu e lona maota fai tula fono. E to lua fai pule mai manu o lo la lang longoina le pile le senate mo se finangalo e teu wai tula fono fa loto i fale e fa atanga ai ona palota tangata fai mai o lo nofo maui Amerika Samoa o le pili le antu inatu i luma o le feilo inga al senate e teu wai le tal sanga ma le stala o le vaenga tula fono fa loto i fale o palota e ala le fa popo ia i le vaenga fo we anga va ai tangata nofo mau fa tula fono i Amerika Samoa ona palota i taimi o palota al territory o le vaenga fa popo le o lo fa pe mai ia o i le tangata ona no fo mau fa tula fono e Amerika Samoa e au fi ailo na IT fa aptoa ma le ofisa famlanga inga mai te tau ona tolu se fulu tau sanga so soo o no fo mau i Amerika Samoa ma atoa le luas fulu tau sanga o totongi ana la fonga mai atu inatu ele na tangata ni fa mau ninga le ofisa palota i fa mau maunga o lo numero silia lawa tangata atu o Samoa tu to tasi Amerika Samoa fa atu sa isi e tumotu e pe o Tonga, Filipaina, Kolea, Fiti ma initia. Lo Samoa Entertainment TV mai pia mas fa popo ngai dia soa taeo ile no for lecture ai fa foi foi